Bis-sitwazzjoni fil-Libja tibqa' sejra l-agħar, il-mibgħut tan-Nazzjonijiet Magħquda fil-Libja Bernardino Leon iddikjara li n-Nazzjonijiet Magħquda mhuma jeskludu xejn. F'kumment esklusiv f'One Breakfast, Leon saħaq li f'dan l-istadju qed tkun ikkunsidrata kull possibilità politika. The options are there, but a political agreement, if it was possible in the coming days, and let me remind that all the parties met for the first time last Thursday. So there is now, for the first time, at the same time we have this Daesh attack, the possibility of a real agreement between all Libyan stakeholders. This should be the priority. Però Leon żied jenfasizza li jekk dawn it-taħdidiet ifallu ikun imiss lill-komunità internazzjonali biex tintervjeni. Fl-istess waqt fisser kif il-Libja qiegħda f'xifer falliment. But if it doesn't happen, if the parties fail to reach an agreement, then there will be a vacuum, and it will be the international community. I have no doubts that this will be the request to the Security Council to ask the United Nations to fill the vacuum with concrete action, concrete decisions. Fil-fatt il-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda għaddej b'diskussjonijiet dwar il-Libja. Dan fl-istess ħin li żdiedu l-appelli għall-azzjoni immedjata. Il-Prim Ministru Joseph Muscat ilu jisħaq dwar ħtieġa ta' missjoni tan-Nazzjonijiet Magħquda, xi ħaġa li qed jaqblu fuq għall-gvernijiet tal-Italja u Franza. Issa anke l-Eġittu għaddej bi sforz diplomatiku qawwi biex jikkonvinċi n-Nazzjonijiet Magħquda jintervjenu fil-Libja. Il-Prim Ministru Al-Sisi għamel din il-pożizzjoni ċara wara li nqatlu 21 Eġizzjan Kristjan, xi ħaġa li tkellmet dwarha anke l-Ambaxxatriċi tal-Eġittu f'Malta Magda Baraka. What happened to the 21 Egyptians could not have passed without retaliation. Retaliation is part of the response and not all of the response. And what we are facing, Egypt is at the front line, but this is not only an Egyptian problem, it's not only an Italian problem. It is unfinished business from 2011 by the international community, which the international community has to help Egypt, Italy, Malta, and all the countries on the so-called front line. Is-suġġett kien diskuss ukoll f'laqgħa li l-Ministru għall-Affarijiet Barranin George Vella kellu mal-Ministru għall-Affarijiet Barranin Taljan Paolo Gentiloni. Vella u Gentiloni esprimew tama li l-isforz diplomatiku mmexxi minn Leon iħalli l-frott mixtieq filwaqt li qablu li l-kwistjoni tal-Libja għandha tibqa' titressa quddiem l-Unjoni Ewropea. Waqt li kienu għaddejjin dawn l-isforzi diplomatiċi kollha ma waqaf xejn it-theddid mill-Istat Iżlamiku. Għeddew li se jibgħatu 900,000 immigrant lejn l-Italja jekk din tattakka, filwaqt li komplew javvanzaw u jieħdu kontroll ta' żoni oħra fil-Libja.